आकाशवाणी इम्फाल Ngangom Kiran पाव पाजरी अहानबद मरुवैब पाव मणिपुर हौकिब नुमित खरनी असिदा कोविड-19 नाबदगी फरकपगी सांग हेनगलकली मणिपुर कोविड-19 गा नवो केस साम यांखैमंगा थेंगनबगा लोइनना अपुनब पॉजिटिव केस लिसिंग कुनमंगा चात्रुक मरपुत्रा माथो यौरे प्रधानमंत्री सम्मान निधि स्कीम चनहनबद मणिपुरना अपिकप मसुंग सिंगी राज्य सिंगी मनुंग मकोक ओइरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाइरी भारत चयोल खरगी मनुंग कोरोना वायरस की वैक्सीन फंगलगनी अमसुंग भारत कोविड-19 दगी नाव फरकपगी मसिंग लाख मरपुतरा हेन खिबगलोना नाव फरकपगी सांग सादा मरपुतरा मरी दशमिक अनिशिनो यौरे लैवाक असिना मालेमगी लाइसेट ओइरिबा कोविड-19 गी मायोक्ता पुन्ना अमतोइना लानथेंगनरी लमदमसिगी मियामना सखंगनरबा मियोय कयानासु लानफम असिदा माइ पाकननबगिदमक आकाशवाणी इम्फालगी इपावगी खुथांगदा मिपुम खुदिमकना अराइब थवोंग अहम फेस मास्क उपा अमगा अमगा फुट तरुक लापनना लैबा माइमिट अमदि खुदसा तोइना हामदोक्तुना तरु तानाना थमननबा अपील तौनरकली मणिपुर की संगनाइरबा सैसक्पी सुरमा चनुना कोविड-19 दगी गाक्तोकनबा मियामदा अपील तौरदुना हाई मयाम पुनमकपु सुरमा चनुना खुरुमजरी हौजिक फाउबगी ओइना कोविड-19 गी वैक्सीन पुथोकपा ngamdribana maram oiraga लाइचत असिदगी गाक्थोकनबा अमत्ता ngairaba पाम्बैदी चेक्सिनबा हाइबसिना ओइरी सरकारना लाइचत असि थिंगनबा होटनरिबा असिगी मथक्ता अखोय पुनमकनसु भाब तामिनदुना लाइचत असिदगी गाक्थोकनबा तंगाइ फदबा नियम अहुम असि गाक्ना चटमिनसि अहानबदा अखोय खुदिमकना युमदगी मपान हेक थोरकपगा फेस मास्क सोइदन उपिगदबनी अनिसुबदा सापो नत्रगा हैंड वाश सिजिनदुना खुदसा सेंगना हामदोक्सी अमसुंग अरोइबदा मी अमगागी मरक्ता फुट तरुक तगी तादना सोशल डिस्टेंसिंग थंबीदुना मयाम पुनमक सेक्सिनना लैमिनसी सेक्सिन बहाइबसिना इसा नुंगसिरबा इमुंग मनुंग अमदी मियामबु लाइचत असिदगी कनबा ngamgadoribani मयामबु अमुखना खुरुमजरी हौजिक मपुंग पाव राज्य के हेल्थ सर्विसेज के डायरेक्टर डॉक्टर के राजोन हाइरी मणिपुर हौकिब नुमित खरनी असिदा कोविड-19 नाबदगी फरकपगी सांग हानदगी हेनगतले कोविड-19 की मतंगदा सयोलगी ओइना पांगथोकपा प्रेस ब्रीफिंग की थोरमदा डॉक्टर राजोन हाई हौजिक फावबदा कोविड-19 टेस्ट तबगी सांग यामना हेनगलक्तुना लाख मरी लिसिंग कुनिपान साम मरपुतरा मापन यौरे मी चनी मरपुतरा मरी सिकिबगी मनुंगदा सही हुंपुत माथोइदगी हुंपुतरा मंगा फावबगी कांगलुपतना साम सुबना तरेत सिदुना ख्वाइदगी यामना सिगनबा सही कांगलुप ओइरी जिला की येंगबदा इम्फाल वेस्ट ख्वाइदगी यामना चामा मरी अमसुंग इम्फाल ईस्ट हुंफु मंगा सिखरे महांगना हाई कोविड-19 पॉजिटिव ओइबदगी फिवम सोक्सिलक्लबा अनाबसिंगना मतम चान हॉस्पिटल लाक्तुना लायंगलबदी सिबगी सांग हंथगनी हाइबसी हंदकता थिजिनबदगी खंगले मतम चान हॉस्पिटल पुखलक्तबदगी लैना असना नाबदगी सिखिब मसिंग खंगेन हिंगतखिबनी डॉक्टर राजोना हाई राज्यसिगी हॉस्पिटल खुदिमक्ता कोविड अमसुंग कोविड नतब लाइना खुदिमक लोइना लायंगली कोविड नाबा मियोसिंग लायंगदनबा होनबा डॉक्टर मरी अमदी नर्स अमा थबक्तगी सस्पेंड तौख्रै होगबदा लागा मतम चान ऑक्सीजन पिहोबा मतम चान मागी एंटीवायरल ट्रीटमेंट से होरगदी मागी सिबगी सांग से हंदै हाबसिमा अखोइना हंदक होजिबावदा अखोइ मसी फजना एविडेंस फंगजरे नन कोविड यखोइगी इंस्टीट्यूशन खुदिमक्ता लोइना येंगी कोविड तगी नाथोगा चेनबा यखोइगी डॉक्टर मरी सस्पेंड तौदना लेरी अदुगा नर्स अमसु होजी सस्पेंड तौदना लेरी यखोइ याम कन्न होनजरी मरक असिदा मणिपुर की जिला मरी हौजिक चथरिबा सेरो सर्विलेंस असिदा अपुनब खुंगंग हुंफु मरी की मनुंगदा कुलहुमदोय कवर तौबंगमले सैंपल लिसिंग मरी चात्रुक टेस्ट तौगदबदा लिसिंग म 419 टेस्ट तौरे मसिग मनुंगदा सामनिफु पॉजिटिव ओइब थेंगनरे नवेंबर 19 दा हौखिबा सर्विलेंस असि दिसंबर 18 फाउ चथगनी प्रेस ब्रीफिंग अदुदा वांगांगबदा कोविड-19 की स्टेट सर्विलेंस ऑफिसर डॉक्टर समोरजित नाहाई कोविड-19 असि अहल ओरबा मियोसिंगदा संदोरप थिंगनबा अहल लमन लैबा इमुंगसिंग मियोसिंगना खरगी हेना सेक्शन में तंगाई फदे महाना हाई राज्यसिग अयाम मियोसिंगना कोविड-19 की टेस्ट तौनिंगदबगी वाखलोन अमा चेलिबसी अरानमनी मरम अदुना सिगुम वाखल असि थादोकपिदुना टेस्ट तौथोकपदा चिंगनबा पोकलोइदबनी हौजिक चथरिबा कोविड-19 की सेरो सर्विलेंस असिदसु मियामना टेस्ट तौनबगिदमक थोलक्तब तारबदी मसि पाइखतपगी कानब फंगलोइ हाइनसु महाकना मखा ताखी सेरो सर्विलेंस किदमक टेस्ट तौनब खंगलबा मियोसिंगना चिंगनब लैतना थोपिरकनबसु महाकना अपील तौरी
Manipur COVID-19 another case some young Kimanga Technobagalo and Apun positive case listing Kunmanga Satruk Marputara Mato Yore. Raizagi COVID-19 common control room nangasin midarum topacero manahai, Hauki Pung Kunmarida, Tawal Jila the Gimi Amasiki Bagalona, COVID-19 positive oversiki Migi Masing, Sani Marputara Manga Sure. Hari Matamasig Manunda Anna Batsani, Humputra Humdui now Padun teachers Toki, now Paki Migi Masing Hausik, Lessing Kunito Shamri Nifumanga Sure, now Parpugasang Sada, Marputaret Dasmik Ahum Tarukni, Hausik active case, Lessing Anichamapan, Yankimato lady. Maragasida Mukhyamantri Nongthoman Biren Sinanga Siraji COVID-19 gi helpline number ma hangdokre masigi number na 104 ni amuka hanna helpline number 104 ni Laibak asigi miyam COVID-19 dagi ngakthongna na ba tangai phadabasana kalon singak na na bagi matang da Pradhan Mantri Narendra Modi hawdokiba Jan Andolon campaign Manipur sumai pakna chathari miyam gi lusingba madi sarkar gi makok thongbo official kaya nasu saruk yaduna Jan Andolon asima pung phana na bahonari Hanagi Mantri A.K. Mirabai MLA na miyam da COVID-19 dagi ngakthokna ba appeal tawrudun hai Aikoi khudingmakna yumdagi mapan hek thokkibaga face mask soidna upiyu sabon natraga hand wash sizinaduna second ni phutaretagi tadana sengna hamdokpiyu mi amagi gi marakta phut taruki physical distancing ngakna thamsi tangai phadaba niyom ahum asi ngakna chaminasi haijari manipurda noman kangdana mi sibagi chang hengal adliba si aikoi isana bhab tanaraba matamaduda isana isabu laisat asidagi ngakthoknabagi laisat asibu eradicate tawnabagi jaksin thorang haibase lokhatlaba matam adudaida aikoi kudingmakna haiba COVID-19 asi bu maithiba piba ngamgani Zomi Youth Association General Headquarters Chorsanpur ke President Lianjal Lalna Jan Andolon ki khongjing chaguladuna miyam da COVID-19 ki sana kalon mapung phana ngakna ba appeal tawrdun hai Corona laina se yamna hengatli maram asina miyambu yam cheksimna leibinaba appeal tawzai mapanda chathokpa matamda soidana mask hapiu migi marakta leiba matamda physical distance ase foot taruk lapta leibiu aduga matam khudingda khut ase sapunga isingna siangna changthokbiu natraga hand sanitizer soidana sizinnabiu COVID-19 positive oiduna siba masak maming khangdra haksang sing poloibagi sangba sanpham rajya haksal bibak na puthokna baware pilore masigi matangda rajya health services directorate na thokpa cherolamada chief medical officer singna asiguma myoy singi poloibada sangkiba sanpham pikhalkna baso hairi tabiriyo pawasi akasmani Imphal lagini State vendor singla santang piba Pradhan Mantri Saman Nidhi scheme chanahanbada Manipurna apikpa masung singi rajya singi manungda khwaidagi makok tare Rajya Planning Department Sindunanga Imphal ke City Convention Center to pangthokiba Manipur na khwaidagi phibam phagalakpa rajya orakpaga mari lainana emergent Manipur ki thoramda Mukhyamantri N Biren na wafam ase laukthokibani mahana hai Kendra ki Housing and Urban Affairs Mantraloy na hiramasigi matangda ngarang cherolama rajya sarkar tharaktuna khangalaklei Manipur na khwaidagi phibam phagalakpa rajya orakpagi matangda Mukhyamantri na hai Go to Hills amadi Go to Village Mission da official singna lambi phongna daba khungang kaya da satuna lainga ki mahau kharadwar basu phangan khiba dugi mahina manasi phanglakpani Beyond Horaga Chief Secretary Faugi Manung the Labor Official Singna Kathopagalon and Loki Todang Singbo, Mukhyamantri na Nahuna Ning Singki. Handaki Manasida, Manipurna economy, tourism, infrastructure, entrepreneurship amadi, health nursing ba, Lam Kayada, Anishuba, Ahumsubamadi, Marisho position Panglaki. Overall, the lower order number 1 time. Economy the second position time. Tourism the second position time. Infrastructure the second line, inclusive development the third question line, governance the fourth question line, entrepreneurship second question, health the second question. Minister of Housing and Urban Affairs, Honorable Prime Minister PM Savani Kiedra, street vendors in the loan we will help those. Masjid Khan, Khan area, small sale, I mean, hill city, Maharashtra, Manipur,
इंग्लैंड की ममिंग लेरबा फुटबॉल टीम अमद याउदुना मालेम थाके सानरोय अमा ओइरिबा मणिपुर की एनजी बलादा इंस्पेक्टर की फम पीरगनी हाइनसु मुख्यमंत्री ने मिफमुद लाउथोकी ngasi gi thormo do upa mukhyamantri yumnam joy kumar singh mantri singh mla singh amadi sarkar gi makuk thongba official kaya saruk yaki manipur da ngasi india's intangible cultural heritage of humanity haina sakhanglaba sankritan namit pangthokli Jawaharlal Nehru Manipur Dance Academy Imphal pangtok pathorom da wangang bada shiksha mantri sorok khaibum rajan hai miyoibu khunai gi marakta tongan ba kangup singna mana pamjaba lining laison chalabasu pokpa masung siba gi panthung de amatani aikhoine khoigi nat masung sanabi yokhatna ba hona jaba haiba sitangai phade aikhoigi ipai pu singna thambirama top nat chanabi masung peja chakshana malem da khoigi sak tak pangam libani aikhoigi laijariba lining laison aikhoigi culture sibu aikhoina ahanbada ngak khenba darkar oi maramdi aikhoigi ipai pu singa aikhoigi damakta thawaina pontha pirammaga aikhoigi iramdam irepak manipur ase ning tambaga thawaga sinaraga ngasigi miron gi damakta aikhoida thambiram loina na aikhoigi damakta culture da isagi wajaba traditional oiba dress ta tongan ba hiram khudimakta aikhoigi damakta thambiram ba mayam duna iramdam manipur ase aikoi sana lepak manipur haidana aikoi ngasi singha piram Thormada saruk yakiba Lok Sabha MP Dr. R.K. Ranjan hai sankritan se khoi gi nat amasung sanabi gi saruk am oina matam sangna loina duna laklabani guru amadi sissa singna matam sangna hona jarakpagi mahina UNESCO na masibu masak khangbi khibani mangna hai aikhoi gi sankritan se UNESCO na sak khangle hena harau duna laithokpagi mahutta masik kanba masung yokat patangai phade Akashbani Shillong in North Eastern Service na masig radio bridge program nga sinumidang ICIB H ki matang na khanane na bagi live thorma masandokani thorma si ngasi numidang pung 9 dagi 9 minute yangkai phawba FM 100.1 MHz ta sandokani awang nupul lamdong ki konung singi Akashbani na su thorma si relate tawduna tahangani khanane na basida Manipur State AIDS Control Society Imphal ki Joint Director TR Abhiram Mongjam Arunachal Pradesh AIDS Control Society की Deputy Director Tasar Bali Mizoram AIDS Control Society Aizol की Joint Director Julian Russell Sikkim State AIDS Control Society Gangtok की Principal Director Musung Project Director Dr. D.S. Kerongina Panelising oina saruk yagani Akashwani Imphal की पाउ ताबिरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हायरी भारत चयोल खरगी मनंग द कोरोना वायरस की वैक्सीन फंगलगनी न्यू दिल्ली द पांगतोप दोलपुन मक्योबे मिफम द श्री मोदी ने हाय लेबा असिदा होजिक कोविड-19 की वैक्सीन मखन निपान तोंगान बसांगिंग तांकक सिंग लैरी लाखलिबा चयोल खरा असिदा लेबा असिदा कोरोना वायरस की वैक्सीन पुथोपुंगम लगने हायना भारत की वैज्ञानिक सिंगना थाजनारी भारत होजिक फावबदा कोविड-19 अनाबा मियोय लाख 30 की मथक्ता नाव फकीबगलना नाव फरकपगे सांग सादा 30 अनि सिनो यौरे नाव फकीबमी की मसिंग असिसु एक्टिव केस की सर कुनिथोय रोम ओइरी हौकिबा नमित 19 नि असिदा नौमदा पॉजिटिव ओयमी की मसिंग सु लिसिंग यांखै की मखादा लैरकले हौकिबा पुंग कुनमरी द कोविड केनव केस लिसिंग 13 समंगा रोम लाखी अदुगा अनाबा लिसिंग निफुहम दोरम नाव फकी लेबाग असिदा हौजिक एक्टिव केस के सांग असि सादा मरी 10.35 की सांग द लैरे हक्सेल मंत्रालय न हाई कोविड-19 दगी सिबग सांग सादा 10.35 ओइरी अदुगा हौकिबा पुंग कुनमरी द कोविड-19 पॉजिटिव ओइबा मियोय साउंगा निफु सिकी लेबाग असिदा हौकिबा पुंग कुनमरी द कोविड की सैंपल 13,30 हेना टेस्ट तौकी लोइसलकपदा कोविड-19 दगी ngaktoknanaba face mask uppa phut taruk lapnana leiba खुद सामदि माइमित तरु तनाना थंबा हाइबा अचम थोंग अहुम मसे ngakna satpinaba amuk ana ningsingjari aroibada maruyo pau amuhanna Manipur da hokiba namit kharani asida COVID-19 na nabadagi farakpuge sang hengalakli Manipur da COVID-19 ganabu case samayangkhai manga thengnaba galonena apunba positive case lising kunmanga chatruk marputara mathoi yaure प्रधानमंत्री सम्मान निधि स्कीम चनहनबदा मणिपुर ना पिकपा मसुंग सिंगी राज्य सिंगी मनंगदा माकोक ओइरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हायरी भारत चयोल खरगी मनंग कोरोना वायरस की वैक्सीन फंगलगनी अमसुंग भारत कोविड-19 दगी नाव फरकपा मिगी मसिंग लाख 30 हेनखिबगलोनना नाव फरकपगी सांग चादा 30 मरी 10 अनि सिनो यौरे पाउलो जरे